Agatok bikap Jehova eng tokwek tugul. Akemwae kongoi akotokotin akwek tugul eng betut nebo rani. Wikit age ora neter ni nekilosu Jehova eng tesetab tai nebo kanetishenyo nebo lesson nebo Kalenjin. Otokotin akwek tugul ng'olionyo nekitokchinigei eng betut nebo rani komwoe kolen Ikweng'doi Lapkeiyet eng Mesundeito. Kimite luget neo ak luget nenyigis. Amache atach kiboitinik chekimi kibagenge tugul eng rani. Ataune Stephen Aramaru ikatech. Chamgei tugul chamanikab Jehova. Kimite tugul eng betutab Jumatatu ak eng betutab Kwang'wan kasi nemwoe kolen suik chekoromen ak luget nemi eng kabwatutik. Kongoi mising otokotin ak itagat. Amache akochi boroindo Lilian sikobit kora kokatech. Chamgei chamanikab Jehova, abwati ale ochamegei mising. Kongoi Jehova nekokoribech eng wikit komugul akoi betutab rani. Ko kemite betut nebo kwaeng kasi nelen kiribokis eng ng'oliot. Koatochok sikobit kebe kibagenge kondoiwech tamirmiriet yekinetigei. Kongoi atoche Evelyn. Chamgei chamanikab Jehova. Otokotin kokeny amite kwaeng kasi nemwoe barakunyi kolen kakuyetab kosobei yemamite sirutik. Karibu. Kongoi mising, kongoi kiboitinik tugul chekimi kibagenge. Betutab rani ko manekit Pastor Chemagar tindoi tuyet age. Ko kora ketesetai ak ketochok. Ko kotomo ketestai ameche kenyoru sautik sikobit kebe kebeberta nerubei ongesa. Nang toronatet Kiptayat kamuktaindenyo eng chomyet nekaikonech eng betut nebo ra. Ak chomchinet nebo ng'olyondeng'ung netilil yekishochi sirutik eng betushechu. Ako eng kasarta nebo ng'oyondishek ak kimnatoshek. Ndoiwech konech kasetab biik nemie ak ichek chekosei eng kebeberwek tugul. Kakilosun eng kainetab Jeiso ne Kiptaendenyo. Amen. Amache ketaune tiendo rani atoche Lilian neindoiwech sikobit kemwa amu ng'olion nelen Ikweng'doi Lapkeiyet. Komi tiendo ne inegei nebo Lapkeiyet kasome Lilian sikobit kondoiwech eng tiendo. Kongoi mising. Kitieni tiendo 173 eng tienwokikab kalasunet nelen mite Lapkeiyet. Mite Lapkeiyet bandanyu tugul, kiasire tulwet nesosoi, kile Jesu makoi abakakten, kosupto anyun ng'olyondenyi. Lapkeiyet Jesu nebo kipsengwet nekikokweng'wa muguleldanyu. Haleluya, abaibai mising akasige eng yetindenyu. Kongoi. Kongoi mising, kongoi Lilian. Kanetishet nenyo rani kong'olole akobo Lapkeiyet, Ikweng'doi Lapkeiyet eng Mesundeito. Kurgenyo nekitokchinigei eng rani komite kitabutab Johana 12 koitenyi ko 35. Amache asoman ng'olyondoni sikobit kenai kele ng'olyondoni kikure Lapkeiyet. Lapkeiyet koboru kole mi tuguk aeng'u, mi Lapkeiyet ako mi Mesundeito. Lapkeiyet ko bet ak Mesundeito ko kemboi nemakikere kiy. Komi Lapkeiyet ikertoi. Kamwa ng'olyotab Jehova ng'alaletab Jeiso ni. Kale Jeiso ng'olyondoni. Kale kolenji Jeiso anyun takomi Lapkeiyet kobotok eng betushek chematya. Obendoti yetaotinye Lapkeiyet. Ako manyongchok Mesundeito amu inendet newendoti eng Mesundeito
komengen ole wendi. Kangalal Jeiso komwa akobo Lapkeiyet. Kale obendate yetokomite Lapkeiyet, nyone betut nebo Mesundeito nemakokere lokobendi. Ngolyondoni kingongololi Jeiso ko kingolyot nekikebwat kongololien ala malaikkyik 12. Mesundeito ko nyigisindo nebo lakimaluch imanda ak keisto imanda. Amu somanenyo nebo lesson kongolole akobo luget neo. Luget eng kwenutab setani nekikiturur eng kipsengwet ko malaikayat akonyo emoni. Ko netai korok ko kimi Lapkeiyet nekikayai Jehova. Amu eng taunet ikose ile kiipche Jehova emet nemi barak akokure kipsengwet konde asista. So konget asista koluchi ng'ony kokon Lapkeiyet. Konde arawet kemboi. Sikobit konget arawet kondochi eng saishek chebo kemboi ak kecheik. Yemi asista eng beet komanyumnyum iker kecheik. Kakere pichait natindoi in Aramaru. Keboru pichait nebo ng'ony ak ikere Lapkeiyet nemi nekemut. Ko ngiker komasin ko kecheik chun. Ko kecheik cho keker eng yo koboru kole ilu kecheik komie eng saishekab Mesundeito. Lakini ngomite asista komekere kecheik chotok. Nitok ko keborwech kele ngolyotab Jehova ko Lapkeiyet. Eng kitabutab Ng'ang'utiet 12:9 kokonu kergeindo kele eng luget neo ketindoi maswetit. Ne maswetit notok kekure erenet nebo keny. Kingeturur setani nekikure Lucifer eng kipsengwet ko kitomo koek inendet maswetit ak kitomo koek inendet erenet. Ako betut neking'et Adam sigindet nyo nekitindoi Lapkeiyetab Jehova ak toronatetab Jehova komi kabungutab Eden. Konyo oindet ak kinyokoberber ichek. Ako boisie eng kitabutab Taunet 3:1 akoi 6. Komwa kole kikaberberindet inendet oindet. Kale nyokochut kwenutab erenet. Erenet ko ndaret. Kondorok chekibo tai chekika Jehova ko kimokotindoi itonea kikaroronen. Tab komwa biik kotikilage erenok chekimi betusiek chotok ak ndarok chekimi chekimuchi kotorenso. Kitindoi kebebaik. Akoi betut nekikakoboisie oindet nyokochut kwenutab muguleldo nebo erenet. Ako konam erenet kong'alal ku chito. Ako boisie ng'olyot ngisoman eng Taunet 3 ko kiboisie ng'olyot nekikure kale oindet tos kamwa Kamuktaindet Jehova kole moam logoek. Ko kiatyem awech ng'olyono nebo Kalenjin nekikure tos. T-O-S. Ng'olyot tos eng Nandi anan eng Kalenjin ko ng'olyot ngotebenen chito kole tos ingen ake koboru kole mi kiy nemengen akobo inendet. Anan ngomwaun chito kole tos ingen ile tos abirin kotomo ikere chichoto kobirishe. Komeche koborun kole imuchi kobirin ipkongemin anan kobarin. Anan tab kolejin chito age tos abarin sinye. Ko chito nekalechi tos abarin kometangoe amu mengen lemuchi kobarten chichoto. Ko ng'olyot tos ko kinyokoboisie setani kotebe Adam kolechi tos kamwa Kamuktaindet Jehova kole makiyome logoek. Eng metit ak kunditab Adam nekitindoi naet nebo Jehova ko kiingen kole tuguk chekamwa Kamuktaindet Jehova komawalaksei ba iman ak kounot. Nyokong'et oindet erenet kong'alal ak kwondo
amu kisho kongalala kwondo manori gibeshoge kitigin manungotiot Adam ak kwondonyi Hawa konyor broindo erenet kutuyo ak kwondo ako kimitei eng kwenutab ketit kinye nekikayet Jehova. Ko kingoboisie ngoliot setani kole tos kokiyatak naetab Hawa kole mi ki nemamwa Jehova ako maiborwo ako maineta manung'otiondenyu, iboru kole mi ki nebo iman kosir ng'oliondoni. Ko eng kunditab Adam, eng kunditab Hawa, ko kiyatak boroindo ing naenyi nekitindoi. Keboisie naanatak kale ngoyatan kundit ngemwaun ki simatian komie anan itoptopeni kobitu ki ing kwenutab imanda nekoingen ak imanda nemeche kotoigei. Ko ing ngoliondonoto kamong yo kokure Kingereza doubt. Ko eng oretab doubt noto amu itoptopeni ile tos ngayan ko tos ahang ne amu mengen mushungulin. Ko ngomayan ko tos ne tos ai ing yu. Ing kwenut ing yu kotoi kokole chepyoset angu meche koek iman ng'alechu. Ko kitestai inditagna kolech ingiyam logoiyandani korok netai iyame kityo koite kuting'ung koyotoksei konyek inai nemie ak neya. Kole chepyoset angami tuguk iman kotomo ingen lile ya meche konamin chito anan komeche koboisien en chito eng oret neter koibu ki akotes notok kwanyiny. Ko kingoanyiny eng kabwatutikab kwondo koutie kwondo naet nekitindoi ak imanda nekibo Jehova akokochi boroindo maswetit neerenet ne setani eng kabwatutikyi kochomchi kwai kit age. Koit yoto kokobwat kwondo kole achicha mi ki nemaiborwo Jehova. Kolech kora ingiyam logoiyandani amu asomani ng'ang'utionoto eng taunet. Ingiyam logoiyandani koyotokis konyek inai nemie ak neya. Ako mising anyun ingiyai nemie ak neya kole kikitururundo setani eng kipsengwet Lucifer sikobot konyo emoni ko kikitururune kito nekitororgei kokerkeit ak inendet netoror akomach kotebe ng'echeretab torornatet nebo Jehova. Ako kibi luget eng kipsengwet ako matakoterter inendet Lucifer ako kikituru setani koboto malaikaishek chi kebeberta agenge eng somok. Eng rani komwoiwech kolechine eng lapkeiyetab Jehova ne sirutik che tililen ketindoi oindet ko kaberberindet nekiberber sigikchok chetai. Koberber Hawa kwam logoiyat. Ko kingakwam logoiyat Hawa kokochi manung'otiondenyi. Ko kinkwam korok kwondo komami ki nekiyaak eng inendet. Lakini kinkwam Adam kotuyogei amu kapchi Adam ak Hawa ko agenge koek kachingor. Koistogei ngoroik chekibo torornatet chekikelach bichu ne torornonoto ko lapkeiyet. Lapkeiyetab Jehova nekikelach Adam ak Hawa kotomo kolel ak kotomo kwam logoiyat ko ki lapkeiyetab torornatetab Jehova. Konakamwa sirutikab Jehova kole obendate kotokomitei lapkeiyet. Nyone betutab Mesundeito. Manai Adam kole bitu betutab Mesundeito. Ko ngobit betutab Mesundeito koeku kachingor. Kingoistogei torornatetab Jehova tab kokergei Adam ak Hawa konyor ki nekikure tewernatet nekiboisie rani kele naibu. Nginyoru muren anan ko kwondo nekatebi kabisa churak kou yekikisiche
Ako saa sita komite biik ak korekkei korek ngoroik tugul. Kotya tabernatanata kilenji biywet anan kilen chepiyweet chepyosani. Ako chepyonik tugul ko kikenai kele chepyonik komakokere chito konyil oeng. Lakini chito ne nyenyitat naet kabisa kabwatutik komie sikokorekei koiku kwong'utiet neo ako kwong'dos biik ak kelen ye ne tawernatani. Adam ak Hawa komanda eng kabugutab Eden. Kakonyor tawernatet. Kakonyo meet. Kakong'u meet nekikole Jehova nematiny obegu. Kingomite lapkeiyet koboto icheket ko kimokere meet. Kikere itondab Jehova ak toronatetab Jehova. Keborgei komie eng yuto kole kitindoi luget neo eng banda nekitindoi amu kitindoi bunyot. Lapkeiyetab Jehova kotoretech kebendate eng imanda eng logoiwek chemiach. Eng betusiek chekibo tai kokakotestai kaniset eng betusiekab malaikab Jeiso amu ameche kityongon kenwagit. Kokitestai kaniset koet akomanda logoiwek chemiach. Kisik biik chechang chekibunu tokwek cheterter. Eng kwenutab biik chekisik ko kisik torobek. Eng torobek ko chi nekimokongen ng'oliotab Jehova ak kimokokuitos sirutikab Kamuktindet. Lakini kingenye keamdochi icheket logoiwek chemiachen kotach eng betusiekab imenindo. Ko kimi baunatetab serikalitab Romanik. Ko kisik kandoik chekimite baunatetab Romanik. Ko kingosik baunik ko agenge eng kwenutab baunik chekisik eng Romanik ko kikikure Constantine. Constantine ko ki laitoriat, ki emperor nebo baunatetab ak agenge kinendet kiitab torobek. Akile betut agenge Constantine ito karon agenge sikobit kale koker asista barak konyal barak. Tab ko konyal barak koker kimurtoiyot. Ko kikoker betutab kimurtoiyot kole oo angaro kimurtoiyot. Kimurtoiyondoni ko kamang'une asista. Kole biik omeche kesa eng betutab asista. Ko kingeb kesa eng betutab asista koyanak ng'oliondonotok eng kaniset nekitach torobek chekakosik. Koib torobek atebenwa nebo asis ak kanamonik chekicham kosoe kole angomayach amu cham kesoe kiptaiyandenyo Kamuktoindenyo. Keburuch imanda nebo logoiwek chemiachen chebo sirutik ak atebetab kanamonik chekisoe bichu. Amu Romanik ko kimi kasaetab kanamonik cheu arawet, cheu asista, cheu koik, cheu atebwet nebo chepngesut nekawirtagei ak ainosiek. Ko kimitei angot betut kimitei kiptaiyat nebo sigisiet ak betutab ropta. Ko eng kwenutab tuguchu ko kiloo bichotok tuguchotok tugul keib koba kanisa. Keboisie ng'oliot nekikure compromise. Imandab Jehova ak lapkeiyetab Jehova nekicham komi keib bitonwek ak atebosiek chebo ng'ony. Angot betut nekikisa nebo asista ko kiek betut nekikikure Sunday, betutab asista. Ne agoi betusiek chotok ko kinyokotoigei betut nebo saet nebo betutab tai nebo wikit. Eng Sabato nebo Jehova nekibo kobo Jumamos ne betutab tisab ko kinyokowalak ak kosub biik atebosiek chun. Amune nekiyaak nitok ko amu kiistogei biik eng imanda nebo sirutik chetililen ak koib atebosiek chun alak. Kesa kanamonik ak ketoi amu kakoba laitorinik ak kakoba kandoik chekibo emotinwek chekibo Romanik. Ko kaikai kaniset bichotok ak ketach kotebe kanisa. Ako matikelech koisto bitonwek kwak ak atebosiek kwak ak kanamonik chekicham kosoe. Kitestai kounotok keburuch imanda. Ak keburuch imanda ak lembechek. Ko kingeburuch tuguchotok aeng kotoi kobet imandab Jehova. Keboisie ng'oliot nekikure compromise nemi betutab Jumapili. Kakakebe kebeberta nebo Jumapili nemwoe kole eng tuguk chekicham kwae bichu eng kasarta age tugul ko kitindoi bunyot. Kitabutab Johana 8:44 komwoe kole kitindoi bunyot. Kale ki bunyot oindet kong'ete taunet ako rumindet. Ko amu rumindet inendet kot komi biik chekeborei ak kenyolili
ko tikityotab nyalilda ak baret nekibore biik ko oindet Setani. Kama sirutikab Jehova ng'olyon neuni kole kale bunyot oindet eng kasarta age tugul ako boisie oindet ng'oliondonotok nebo bunyondit koberber biik angomakas kale obo kwandang'wong oindet akoyoe magutikab kwandang'wong kirumindet koboi taunet akimokotepche eng iman amu mami imanit eng inendet. Yemwoe lembech komwoe akobo tuguk chetinye amu lembechwet inendet ak kwanda nebo chotok. Kakangomwa Jehova kole rumindet oindet kaberberindet neburuchi iman ak yaitiet neibu tuguk cheikere ile bo iman nebo Jehova akoburuch. Kikibar kristianik chechang eng betusiekab baunatetab Romanik, kikibel alak emostinwek. Akile ko kingebel biik 10 kosuku biik 20. Ko ngebar biik 20 kende ng'etunyik, kerong'yi ng'etunyik chikotebi makikochi amitwogik. Akonye ng'etunyik kokere biik alake. Ko ngende kewirchi ng'etunyik biik 20 kosuku biik 100. Koker Setani kole achicha angawek tumtaetab korotik ko kimnotet nemang'une kaniset. Koker kole makoborishe ako makoboishe rotwetab chok ako makobore biik chechang koib ki nekikure lembeita. Amu ngiwe eng Jumapili komwoe kole kiboishe Setani lembeita koberbere sobet nebo biik sikobit koek inendet nelen biik tindoi iman lakini eng kebeberta age komatindoi iman. Setani koboishe lembechek 100 ako muchi tokoboishe 99 ko imanda ak kwagenge ko lembechek ko kikomas. Koburuch Setani oranatak ak tuguk chechang amu inendet ko kiplembechwet kong'ete taunet. Kou yekamwoiwech sirutikab Jehova kokamwoiwech Jesu kole obendate kotito komi Lapkeiyet nyone Mesundeito nemongen amu ng'wan. Ko ngisoman kitabutab Kalewenoik 23 koitetab 23 komwoe kole alimanda ako mealde, aliman ako meal. Iboru kole imanda nekenyoru eng Kristo Jesu ko meyan lembechek. Lembechek ko kikiburuch ak iman. Ningisome sirutikab Jehova iteb korok ile amune soyoni, amune sawendi kanisa, amune ko kiasiku, amune sasomani bukuit netilil, amune sawendi kanisa eng betut nebo Sabato nebo Jumamos, ako amune sawendi kanisa eng betutab tai nebo wikit ne Jumapili. Tos bo iman Jumapili anan bo iman Sabato? Lene sirutikab Jehova. Amune sikobit kikobit lembechek nekikopcheak biik eng bororiosiek amu ng'olyo netai ko kikoboishe Setani ng'olset ak lembechek amu kiptaiyatab lembechek chotok. Ingisoman kitabutab Yohana 8:32 komwoe kole akonai imanda akotyach ak imanda. Iman. Eng 17 koitetab 17 eng Yohana komwoe kole itililo ak imanda amu iman ng'olyondenyi. Ingen Setani kabisa kole ngesub imanda nebo Jehova akebendate sirutikab Jehova akekasit ng'olyotab Jehova koeku iman. Kiwalak tisik chicham komi kanisa eng betusiekab Romanik akoib kanomonik chekinyokoberbere biik. Keboishe amitwogik keberbere biik, kealda nyoetab kat, keboishe rabisiek, keboishe tuguk chechang eng luget nekibo betusiechotok kot kemaluch imanda nebo logoiwek chemiachen kobetyo eng icheket chekikristianik. Maanai tos mi chi nemeche kotokotes ng'olyo. Kakeyai taunet ak betut netai. Komaunotok katochi chito nerubei. Ngobirok Jehova. Kongoi mising mchungaji akobo kanetishet nekainetech kiro ortinwek cheboishe Shetani asikobit komas logoiwek chemiachen. Eng yu kora kebendi ketesetai eng betutab Jumatatu
nemwoe akobo suik chekoromen. Kangangalal ko logoiwek chemechen ko Lapkeiyet ne Ikweng'doi asabit koker biik imanda nemitei eng Jehova. Yeitya kotiach imanit akikibonji Jehova kakenai imanda. Ko kakitien tiendo nekile Lapkeiyet. Mite Lapkeiyet bandanyu tugul. Yabune urwet anan ko ne ko Mesundeito. Komite Lapkeiyet eng kelyekchuk. Lapkeiyonotok ko logoiwek chemechen. Chengetindoi komakibune ole imen, kebune ole Lapkei amu kingen sirutik chetililen, amu kingen oleu maketab Jehova, ak kingen tetutikab shetani cheibu asikobit komas imanda nemiten sirutik chetililen. Eng yamanekab Jehova kokale suik chekoromen. Ngengalala akobo suiyot kongalali bukoit suik ko biik chemitei anan ko agenge chekachut orititab kechirek. Chekeborgei kouni kechirek ako kakasuik eng orititab kechirek. Komwoe kitabutab boisionik 20:27 akoi 32. Kole kale Paulo amu maariny amwowok tuguk tugul chebo Jehova. Kole oripkei anyun okweket koboto akwet nekikonak tamimine netilil oeku ribik. Nyalunot keribkei ak kerib akwetab Jehova nekikonech. Amu mi ngoyondit, mami chametabkei. Kimitei eng ole mitei suik. Ako suik chekale marire akwet. Kale nyu obai kanisetab Jehova nekiale korotikyik. Kakonech kebeber achek chekikoyonit. Kerib kanisetab Jehova nekikonech keeku ribik. Sikobit kebai icheket. Kebai kanisetab Jehova, kanisani ko nakale nekiale korotikyik. Kale eng 29 kimite eng boisionik 20 kakitu 29. Kole mangyin ak suik chemarire akwet. Eng notok nyalu keribkei, nyalu kerib kanisetab Jehova amu manginech suik chemakairirenech amarire akwet nekikonech Jehova. Kale ng'etos alake koite 30. Kale ng'etos alake eng kwenung'wong cheibeti akwet. Bo kwong'ut ng'olyondoni amu kale ng'ete kwenung'wong. Kale katorchinetab kei nebo Paulo eng yu kokochob kaniset akobo tuguk chebwone. Makeng'alale akot kele chebwone tun. Kikere tukyu kosuldoi eng kasarta nekimite nguno. Amu kikacham biik silingishek kosir korib akwetab Jehova. Kikacham biik ortinwek kole nyorundoi silingishek asikobit komas logoiwek chemechen konamgei ak ortinwek kwak asikobit konyorchine silingishek chotok. Yeityo koker biik kouyo mitei imanda kimasindak akobechi kimasatak akolusyo amu makotindoi Lapkeiyet kakoba Mesundeito orit. Kale ng'alek aeng chikebendi kinetyigei eng betutab rani. Ng'olyot netai eng betuni komwoe kole yekawe komong'yin ak suik chekoromen chemarire akwet, notok keng'olole eng 29. Kwasikiro komie eng orit yutok komwoe kole akoi kobun kayonik usisiet nekorom ako nebunu kaniset orit. Ngiro eng Matayo 7:5 ko 15 akotestai eng yo komwoe ng'alek cheu chu kale 15 oribegei maotik chebo lembech chebwonchin ak eng ngoroik chebo kechirek ako suik cheame bich. Mitei maotik chebo lembech, mitei amdoik chebo lembech chebwone akonet logoiwek chemechen cheter. Chengekosei ko logoiwek chemiach lakini logoiwek chemiach cheter. Chekaka imostoi akwetab Jehova eng oret nekitikin ak nekitikin.
asokobit kotokyi ortinwek chemabo imanda. Ngiro kotokobo mi mautik chechang chekikobingityo eng kuretab asista eng kanisosiek cheterchin. Ako masibi kikitekasa kotoinin kanetisiet nekibo pastor nekure Ezekiel. Nekiit kobek biik. Amu kakelechi oret nitoni nekibe kipsengwet. Karugutetabkei nemeche Jehova kerugutkei asikobit konai kole kakenyoru kakekonugei kopek kebeku koboto Kiptaiyat. Korugutkei biik ipkoit kosirto. Amu ng'oliot nekakegolchi oritab mugulelwekwak. Amu matindoi lapkeiyet nebo logoiwek chemechen neimuchi kokirindae kaberberisiosiekab shetani. Ngot ko biik cheutotin, cheinetotin, chechobotin, chetindoi long'et netiegei, ko magoi kemuch kekirinde kaberberisiosiekab boindet ngot ko makitindoi kanetisiet nebo bukuit anan nebo sirutik chetililen ne lapkeiyet eng achek. Biik chelustos eng oret neu notok ko chematindoi logoiwek chemechen netieme koborye shetani. Boisie biik chemitei orit. Kale amu bwonchin ak suik, kale chetindoi ngoroik cheu chebo kechirek ako suik cheome biich. Kinaenet bichu ngot ko kakobwa akoi kwenutab kechirek, kale kenaene. Kole koite 16. Konae ichek logoekwak. Tos iumi biik sabibuk eng katok anan logoekab mogonik eng katabelelenik. Tos ngiwe katabeleliat ko tos inyoru logoiyatab mogiwet. Tos ngiwe nebo sabibuk ak kwek ko tos inyoru katok kokecheng'oti sabibuk eng ketab sabibuk. Iye sabibuk ko iye katabelelenik ko iye ketit age tugul che logoekchik. Ara ngot kobit anyun age nekaiye logoek cheter kenai kele kakamabo ketoto. Ngot kobit cheiye logoek cheter ko kamabo akwonot. Ngot karab koi kechiriet ng'ororiet kenai kele achicha angater kechirioni amu ango logoek chik chekabwa koter angoma kechiriet ni. Kalona ichek logoekwak. Kochini 17. Unoto ketit age tugul nemie iye logoek chemiach. Ako ketit neya koiye logoek cheyach. Maimuchi ketit nemie koi logoek cheyach. Amaimuchi ketit neya koi logoek chemiach. Ketit age tugul nemaiye logoek chemiach kebei ak kewirchi ma. Kacherutem notok anyun onae ichek logoekwak. Biikab Jehova makiung'ane ng'alechu. Notok amune sikomwa Paulo kole maaro nyamwogik tugul chebo Jehova. Kesoman eng kobo tai. Kikeng'ong'wech kenai oleu lapkeiyetab Jehova. Kikeng'ong'wech eng lapkeiyet nebo sirutik kenai oleu maketab Jehova. Ak eng sirutik chutokchu ko chekimuchi kenai suik eng kwenunyo che ng'ololi kuyo tindoi imanit nebo Jehova ak kakaimosiek kwet. Ng'olio nebo aeng ko kale ak tun ng'etos alake eng kwenung'wong komwoe ng'alek cheimosi biich sikobit kochut alamaliet kosup ichek eng koit 30. Eng nwokindo chamanikab Jehova kemeche kesamaraisen tukchu tugul chetesetai. Mitei lembechek cheibu pcheutik eng kaniset chekamwoe leson. Bitu kristianik cheitomi kristianik alak eng kwenunyo. Bitu kristianik chemwoitoe lembechek kristianindet age kole kwaro anam komitei ba. Kwaro anam koskoleny komitei ak anam. Keba barasa ipkotonon koek boriat nebo kito nekoiro ako nemairo. Lakini amu tinye neya chuki tupchenyi kong'e lembechek ako sapoten lembechek kotko tee kitonon ako chito eng kaniset. Mitei biik chetieme koborye logoiwek chemechen eng kanisa. Che ngekuiyo eng oret nemwoe sirutik chetililen
kotyeme komas asikobit kosuten ole moktoi. Kikobit akot biik kanisosiek komasta akomanda eng imanda. Amu kanetisosiek chekiib kiboitinik cheter chekakosapoten akot ngiro ng'oliotab katunisiet ko kikonyo shetani asikobit kotakan katunisiet orit. Yeitya kole mami ng'ala angot ndetuni chepyosok aeng anan ko somok. Kikere akot kong'alale bounatetab emenyo nebo Kenya parliament kele kamami ng'ala imuch kitunchi chepyosok aeng. Yutou kobwa biik cheingen logoiwek chemechen akole mami ng'ala. Angioro ine akot Abraham. Angioro akot Solomon chekitindoi chepyosok ng'isiat ako biik che prominent cheking'olole rani koba orenek chemi logoiwek chemechen. Amu mekuitos kole kamune asikoek komitei sirutik bichoto. Mekuitos ortinwek cheboisie Jehova bichot. Kere eng ortinwek chemeche kobaibai kabwatutik kwak. Biik chelen omaotinwek chetangusen chenyolchin keacheket yani chemachilech. Kale orane kipsengwet ko oret nebichi, oret netenden nemeche kaming'inetabkei, meche muitaita, meche eshoetabkei. Lakini amu meyoni biik yotok komeche kobun oret nebo raa. Ole mekichi biik tugun, ole tikimuchi kotikechamcham tutigin ak kebwone kanisa. Ole tikimuchi kotikitun chepyosok aeng ako tikokososoo kora kemi kanisa. Ole tikimuchi akot tyem kong'alal eng tai. Kikobit kanisosiek cheterchin chekekure akot kanisetab rirenet. Amu kakirire ichek chekakotun chepyosok aeng kele sosoo kora. Kamamitei arwokchi chi. Lakini kiro imanda nemwoe eng sirutik chetililen kong'ete kechobe Adam ak Hawa ko kikichop kwony ak muren. Ako kikile chutochu kobokokto muren ak kwan ak kamet akoetu borto agenge akotestai kosich lagok akoyaptagei iyotetab ichek konyi ng'ony. Mabit ng'alek alake chekeng'olole ng'oliotab chepyosok aeng anan ko somok ak nepkosirei kokakebe anyun nepkoit kasarta rani nekilen murenik tibik eng tibik. Yeityo komite pastayat netononi akole makirwokyin ichek akondochi peteyot eut. Notok ko nekang'alale pasta kole kikobit compromise. Kiketyem kebaibai biik kot kindochi peteyot murenik eng murenik akoname bukoit kiboitiotab Jehova kotindoi kolait nekakolachkei komie nemakimusmusi kele kiboitiotab Jehova chichi anan aja. Lakini kakwai katuyet nebo biik aeng chekimach Jehova kouno. Kamasetab logoiwek chemechen. Kingiro eng kasarta nekiboisie Mesundeito ko kiwendi emet kotulungani koimenitu yekiistoi logoiwek chemechen. Ko istoetab logoiwek chemechen nitok kakotoigei. Sikeisto eng oret kitigin keisto mutai ko achek kitikemite koking'etunotin nguni akot tikekere akot tikesomani sirutik chetililen kotikenai kele mitei lembechek chekakobwa ak oritab kaniset. Lakini yetestai koyaak kiotok koek bitet ak lagokchok chebwone nyokokere kole ang kawaida angakat tesetai akot katunisiet nebo tuguk tugul koimenit mising emet kotulungen. Eng yutok kekerei imanit. Kikere imanit kikere lembeita kiweke imanit, lakini eng let kekere kobelishe imanda nebo Jehova. Imuch kiro nguno kokebelis lembeita, lakini eng let ko ibelishe imandab Jehova nemite eng sirutik chetililen. Kale mite bitonwek kora chekikobwa kaniset orit. Ngiro akobo emoni kimi, inyoru akot eng kanisa komite ikorwek checham keyoe eng emoni. Mite chekekure chekile chebo Halloween. Ko ngiitu kit nekile betutab Halloween nebo tarik arawetab 13 inyoru kokakib chebololinik. Halloween ni kokile kibwote biik chekikobek kibo ole kinye. Kale ngilen iro ake kuwo kata makumbusho, kilen iro ile kata ne keibu chebololinik asikobit kitepta anyun anan kinde chebololinik kotikab kapchi tugul. Indoi chi tugul chebololet nekakocher tenderek ngori. Kocher tenderek kong'et kobek
akonde sweet orit jabalolet kay ko bondet ki orit konde bondet orit tinye yamu in sweet lago uya yamu gomyat ijeru yo jokte yeuti jeru in sweet kele betu Halloween ko ngebi lene jenda kanisa ko minte kurget kora konye jenda kanisa jogo mitolin baboror yoshi ko ge kanisa agele betu Halloween rani yina nyon pinde gen keti ko bor betu keto ki Halloween sage goro joki amnyoti suswe kyagrat ne tukum jebogi ilejigei kanam daga no juto jura aganise tab Jehova tuga Halloween wote bo kanisa egna to gigerile yige bitonu ke basange ngalal basta ipko kanisa turit kitende ge bitonu ki ujo to ngala baga ngage ngabai gige bo agoi kanisa turit minge to tigelen tukuk kemye juto ke bo ko tugul tumagi utie bitenyo awaga gige master nglogo kemejen amaginge kala bikyo paisyo kuno engata tab so ndenge ngawai kala paisyo kuno ungati tab ngelal natte ago iteke ngany ngelal yo Wei ingen bilo ye kimejen amaja magaye amungela na te bagi konda shetani je ago itege ngani ngela liot agiges ago yiges ngela liot yiges ndai je chemajem go gasit imanit ne mite inglap ke je tab Jehova na to usuru tab Jehova kale ongeri ba kwe tab Jehova ago nge sama surutu ju aso bit kenai ago bo su ke bonjine ageri begei agimugeri ba kwe ngani tisiet kine tesei anongonen dotedut Kameche ates kityo kitikin eng yotok marwangen ale kaingalal kaimwa tugul. Ko tuguk chechang kakomwa kole kiibetigei achegei kobe how ole kiinterpretendoitoi ngolyotab Jehova. Amu melen bitu ngalek alake cheimuchi kobun chetoo eng acheket mising. Ngalek kobwane pole pole ngomakiwenye sirutikab Jehova ko choto cheibetech. Kotesetai boriet komelen kele boriet nebo physical. The great controversy anan luget neo eng lesonit nebo maana mising komelen kele sikoit luget nekebortos nebo borto. Chu ko logoiwek chemyachen kora cheibu biik cheimuchi kobetech kora ko nyolu keeku chewenye sirutik mising. Amu kikere kele kora kingeom Kristo keome Kristo eng ong'atet ko kimwa kole kikisir koamu ki logoiwek. Ko ngetinye logoiwek anan ketinye imanda nebo Jehova kotoretech tamirmiritab Jehova kemuchi kemwa kele kikisir amu kiwenye mising sirutik. Ko akot kenai mising komeche ketinye nekitinye nenyonet inegei matketiegei biik cheineti matketiegei. Mi iman biik chekikolen Jehova cheu pastainik cheamdaiwech kekere kele mi chingap komas biik amu bunu oritinyo chuto cheibetech ko ngotoretech Jehova yekitesetai kinetigei ngolyotab Jehova amu noto nekonech ketelelsee ak kenai imanda amu boriet neo nekemitei. Kongoi. Kates ngolyon na kemwa amuin ing suik kongesoman sirutikab Jehova ko suik che koki tiong'ik cheu sesenik chenyokotebe kwenutab kejirek kwen akoekei kejirek ko kakimwa sirutikab Jehova kole mebwat ile bitu lembechek kong'ete lelo eng sang mang'une lembechek kwenunyo. Ameche aib kerkeindo agenge mi nganaset nekikure Waco eng Texas nemalo ole amenye eng yu. Ko kwakase atindiot nekibo chi nekikure David Koresh ako ki chichi kokibo kanisetab Seventh Day Adventist. David Koresh ini kokitoi grupit nekikure Davidians. Kole king'et chichi kale eng bortonyi tugul kokikobityo sumek. Kong'ete kelyek kole tugul eunek kole ak tamnet kole kokuregei inendet Jeiso. Kimwa kole nekit kokeskei ng'ony. Ako yeko nekit kokeskei ng'ony konam biik grupit nebo biik akomut ko akolipuan bichoto kobar.
ibwat biik che ingen iman ile obo kanisa o kristianik chochemu mite tugul akong'et agenge eng acheket akonyo koberberech akomute kot kengen iman kele lembechek kale lagok chekibek lagok nek 45 lagok chekimi kurubinoto amu kibek kiker kurgotik akaker kurgotik akolipukan kokur kot komeiyo biik chepyosok ak boisiek ak murenik akobek bichoto. Manoto okase chi age nekikure Warutere nebo Uganda ak Shakahola nakobo Kenya. Ongen ole kaberberisiet nebo oindet ko kikoboisie oindet tuguk chechang. Boisie kanetisietab tililindo. Imuchi komas biik ngot ngaboti kole biik kabisa oye orukutkei kabisa. Akarukutitab irukutigei biyam. Makomi kabutanik, makomi kimoet. Kot kole chito ende ako notok banda amu biik ngot kibeng Shakahola inatak ko kirukutkei kabisa. Kameto biik sukul. Okase ngotatindion akomwa nakokase Nyanza ing kebeberta nebo Rongo kokas biik chekoete lagok koba sukul. Ako melen netai notok kamang'une kwenutab kristianik kora. Kongen ole kimite eng luget neo neira ile mebwat koloit koto kiboisie satani oindet Adam ak Hawa ing kopchi. Kotam ne achek anyun chemelen kibo korotik agenge, kibo kanisa. Ko nginyeketuiye tugul agenge kemaskei komakiberberigei. Ko kit agenge kityo netindoi biik ko chorwandit. Ngang'alal nguno ak choronok chu koyono matin kamwa lembechek. Koyono matebe kole kamwa lembechek pastor ana ko ayono ng'alek chekamwa. Akot kamas alein imanda kabisa kaleji meche kesub orani akakimitu kabisa kaleji oret koni. Nakatesubi sirutik akoteb kole oret ngoro ni. Kosu morondit kityo. Biik chechang sinyen eng kanisa kobo morondut nakisubi. Ngaweke nguno kale koba tan akaker kimasi kowekse akichek kosubo. Awe kabisa kotal atil ale atromben agenge ale tromben kotrombenso biik akichek. Ongeribkei. Kongoi. Kongoi mising. Taje mwalimu nerube. Kongoi akas kebwatwa Pastor Nyalile olekinye kokimengechen kokicham komite tupchenyo kebendi tuyet nebo neranik kokoimen eng kot ako kekibendi komamite arawet mami taishek solimbo gaa makitinye tochit kibendi kityo lakini kinget kele mite sigenget nebo kot age nekikure Kapenganye ko king'ot sigenget kabisa konekitit kole kondoiwech nguno kolechinech orani sigenget kakeit koyoche oruye ng'ony kabisa ochutegei ng'ony osemalya amu ngotile kokomotin sigenget patet kabisa ikas maat. Ko kimwoiwech kole orani age kechute akebendi ng'ony atyo korori amune keberbere amu kikiyone kinendet nekingen ng'alek tu. Ko ikere nakemwoe ile meberberok nebo sang, iberberok chito nongen amu kikiyonis kele inendet neingen oret, inget ile mi sigenget, inget ole kibendi. Ko nguno kongewal kabwatutik kebe ongebe Johana 17 koitit 15 akoi 17 kimite kwoeng kasi nelen kiribokis eng ng'oliot. Ko asikobit kemwa kele amune sikoek ng'oliot neribech makiberberech akot eng kwenunyo ko ne neribech simakinyoru sikobit iteb ile kalya sikeyai kounoto ako itebe ng'o. Ongesoman Johana 17 koitit 15 akoi 17 kolen masoe makouye masoe
Maasai ale imut ichek eng ng'wony. Kimwoe Jeiso kole Maasai ale imut ichek eng ng'wony ako ale irib ichek eng inendet neya. Mabo ng'wony ichek kou ye mabo ng'wony ane. Itilil ichek eng imanit ng'olyondeng'ung. Kale itilil ichek eng ng'olyot amu bo iman ng'olyondeng'ung. Ko kasikobit kekere amu kakenai kele mi lembechek. Ko lembechek ko sinai ile mi lembechek ko lazima inai ile imanda. Ko imanda ko ng'olyotab Jehovah. Ko ngesoman eng boisionik 20 koite 32 ko kale ara anyun kabokokchok nguno eutab Jehovah ak ng'olyotab mieindanyi neimuchi kotechak ak kokonok borotet koboto ichek tugul che kitilili. Ko ikere eng yu ile eng yuto sikenai ng'olyot ko ketebe ng'olyotab Jehovah. Asikesoman inyoru ng'olyot nebo iman ko isoman bukuit. Ko ngesoman bukuit ko ng'olyotab Jehovah amu inyoru sielewan ielewan ile kitepto ano asikobit kibutita ing'wony ako kinyekechop boisiet sikenyoru yani kesorwech. Ko makoi inai kimwowech kipsomaninik chechang ko kikochang'a ng'alek ak kemwowech kotokoboeny komasta makingen kekose koit nyekekose kele kakimwa kouni ak kemwa kouni ko ngot komeiwenye ng'olyot. Ko kale eng yu sirut nekisire lesson nito nebo quarter ni. Kale bukuit ko ng'ang'utiet nebo maketab Jehovah nemaibuti. Iboru tetutietab kipsengwet akobo sorunotetab kipkosobei. Amu bunu kabusetab Jehovah sirutiet age tugul. Noto kotoreti eng kanetisiet, eng kerkong'et, eng katejinet, eng katigonet nemi eng imanda. Nyorune Timotheo nebo 2 koite 3-16. Noto ko sirutik tugul kobunu kabusetab Jehovah ak ma kebeberwek alak ichegei anan ko kebeberwek alak kosir alak. Bukuit komugul ko makat kiyan ko ng'olyotab Jehovah. Ngomau noto ko kiyat kurget kobarait kochut koit kaberberusiek akekas kele ng'olyotab Jehovah kotinye kabuset. Amu chito age nekile ikere nguno kitabutab eng Bible komite arorutiet nelel ak neos. Kole acha mesoman arorutiet neos ko kibo biik chekibo atkinye. Kimite eng arorutiet nelel. Ko eng arorutiet nelel ko imuchi isoman kitabutab John isoman lakini ng'ang'utiet ko maielewani chi ko tiong'ik cho. Ibiywei kotko mesomani ngibwat ile ng'ang'utiet ko mamuchi amu maelewani. Ako kakekas kele ng'olyotab Jehovah kotinye kabuset. Kou ye king'ololdosi eng yu ketinye kabuset kemuchi keelewangei. Ng'ololwech Jehovah eng ng'olyonyi. Ngotko makisich eng betut ing'alale ak Jehovah asi kong'alalun isoman. Abwoti ale akot ngisoman kitabutab Johana 3:16 kokonin eng betut ielewan
ki amune sikoyai kokon Jehova werinyin nekikisich inegei kome akobo inye ak ane. Ko eng betut nekesub isib ak isoman anan isomonji lakwet kotokoi koelewan lakwet kokas kotokoi iker ile angaka une. Ko ngiwe taunet ole kikale kiekyi Jehova kitoi kwai ing'ony ak kipsengwet. Ikere koborwech ole kitaundagei kotko kinyo maswetit kong'ete boriet kotaune kipsengwet olin akonyo akoi ng'ony. Akikomutech mamitech Jehova koborwech akoi keit yewekse Kamuktaindet asikobit kiwong cholwokto nekitoigei eng kipsengwet kobunu Shetani. Ko nyo kekere eng ng'oliot kele bukuit kotinye kong'ololwech Jehova. Ko sikemuch kekas biik ko amu kekas chito kong'ololi. Maiman? Ko makat iepchi Jehova isoman. Mi biik iman abwoti ale mi biik chok chemasoman ko kikochi Jehova kamuket koebit. Abwoti cham kemi akot gogo kesomani Bible. Ko ngesomani Bible ko kikonam neikere ile kialechigei kikochi Jehova naet age amu kale kangesoman eng yu kale bukuit kobo kanetisiet. Yani mamitei nekelen obo biik chelyon chesomaniotin anan chelyon kikochi age tugul akobo kenyoru yani lapkeiyet eng kibagenge. Ko kicham kesomani komwoe akot gogo kolen eng kitabutab ng'ang'utiet yo kolen komwoe akosoman kabisa tugul akoarorun iboker yani ibabwat alechigei mamite kele atinye somanet nekaikai kosir icheget. Itinye ng'omnotet age nebunu Jehova inegei, nebunu kabusetab Jehova netoretech eng tamirmiriet. Ko eng betut age tugul komeche itinye sait neikochini Jehova asisoman. Isoman eng bukuitng'ung ile kakimwa nee ku achek nguno kakimwa ng'oliot ko ameche iwe akibisoman ile kale nee, kamwoe nee yoto akiketyi sikobit kenai amu kale kiribokis eng ng'oliot. Ko ngiker ile kingiwe biikab Jehova akot ndakikinyalil amu kokisomani eng wikit konye ko kikiyesta icheget. Ko nee nekiit asike akot korwoe akobendi koba ole kipkoung'egei eng emet age lakini kingoit oloto komelen kipkoungei kole mameche kenaech. Kiba akobo ng'oliot, kirib ng'oliotab Jehova. Kimeche kobar Shetani kobek kot komatekeamda. Lakini kiit kakatokomwa Pastor anan Karamaru nekale kinye kele kakiboris ako mait kosulda. Koker kole aka akot ngabar koterio yani uo keterio yani ketit nguno kopcheat logoekchik kokakoyomyo koteres koba mising kong'et kobityo eng olin ko kiteres ng'oliotab Jehova ko kiribokis eng ng'oliot sikobit kotestai kotesokis biik. Ara anyun tupchosiekab Jehova asikobit keibu acheget cheibu imanda ko kesoman ng'oliot. Amu ngisomani ng'oliot konetin Jehova asikobit imwa ng'oliot imwochi chito age ko kesoman akikuiye akikochi Jehova ilechi ineta akikono kakuyet neimakwo anai. Makoi kimuche somanenyo isiteb ile amune sikosase Shetani bukuit mising. Kot koit kemwochi biik kelechi achicha ko yani moamisie akokwek chito agenge nekendoiwech komwoiwech ng'oliot kotokokarat koi kobek biik alake amu sase Jehova mamache kenai ng'oliondeni. Ingen kole kakong'et betusiek tutikin
akongen kole ngetinye lapkeiyet nekakimwa kele taitab kelyekchuk ng'olyondeng'ung notok nemwoe eng kitabutab Zaburit 100 ak ata 119 koitetab 105. kole taitab kelyekchuk ng'olyondeng'ung ako lapkeiyet eng orenyu ko makoi imuch ibun imenotet no kalechini ngikibune imenotet asikesubi kityongon tupchenyu Kibet oleche oruye ora nekakoit sigengetab kapenganyit kisubi kityongon lakini kaek taitab kelyekchuk ng'olyondeng'ung ako lapkeiyet eng orenyu sikobit iker oret asikobit inai akot imwochini age ilechini isubu orani mitei yu kokere kotogu ngiwendi kole kotogu oret ara tupcheshek amoche atebe yotok asikobit chi netinye ng'olyo maswali kokenai asikobit keteshi anan koteb chi maswali anan komwa chi ng'olyo ako mising kokakenai kele ng'olyotab Jehovah komakimuchi kenae yani ole ng'omnotenyo kobate kiptomirmiryetab Jehovah konetech ko mwalimuinik alak komuchi koteshi anan atach mwalimu nerube. Kongoi Lilian. Pole kastrugglen abwati ale okere atemaindet ko bet technology akoima technology eng yu. Ko kitesetai komami chi netesetai ko I hope ale okere kawo network so katyem aboisie simet. Okay. So I hope ale okase. So kitesetai eng kwaenga eng kosomok kasi kakamwa ale kosomok kasi komwa akobo kakuyetab kipkosobei yemamite sirutik. Ko in the whole team nebo lesson komwa akobo luget neo. Ko yemamite sirutik komeche kenai kele tos ne nekemuchi ketegemeane, ne nemuchi kokonech kikenai akobo logoiwekab Jehovah chekikokonech Jehovah. Eng atebetab kipkosobei anan somanindet mising eng atkan kora anan kosoman biik mising ko kakuyet neo mising nenyone kobunu kosomani biik kokere chekile logic, boisie logic anan koboisie evidence. Mi nguna ko daktari ko tuguk chenganyoisei aboisie tugun chekile evidence based. Tuguk chekikwaagis eng tai. Ak ne kerichek chekikeboisie eng tai komuchi kobois koboru kole kikeboisie eng muda neo ak kikobor kole kingeboisie kerichek kou nguno chloroquine komelen kele kikinem chloroquine akele boisie kityo akele ongeboisie chloroquine ko kimuch ko muda neo kestadan akero kele kaboisie kerichechu ko tos unoto ng'olyotab Jehovah. Tos kiboisie tugun chekimuchi kele ngwaak ni kwaakse kunoto maunoto makiboisie evidence based makiboisie logic ako makiboisie critical thinking neimuchi ile ngwaak ni komuch kwaakse ni. Mwae noto kole ngomami tamirmiryetab Jehovah ko amami sirutik cheketegemeane komami kiy nekimuchi ketesten ko kimugulmet akele boisie kou ni ng'olyotab Jehovah. Sarunetab chito kou ni. Makimuchi keib testen keib lab akele boisie kou noto. Kale boisie tamirmiryet netilil koboisie kabwatutik chok. Tachech inendet kechikil ung'otietab kipsengwet ak ng'ony. Kikomwa chi eng oret nenyolu kole ko ki kristianik komakichikili kunyutik chok eng kurgetab kaniset. Kabwatetab kipkosobei komaimuchi inegei kokuyo imanwekab Jehovah chebo sirutik. Ngotko mami tamirmiryetab Jehovah biik chok komami kakuyet age tugul nekenyoru
ngesomani sirutik noto amune si yo kimeche keweny sirutik anan yo kimeche kesoman ng'oliotab Jehova kesoe kotoreti Jehova kokonech kakuyet ne inegei asikobit yekisoman sirutik keelewan amu kakero kele ngotko makielewan anan ngotko makimuchi keunderstandan logoiwek kobitu maotik chebo lembechek akomuchi nyokorob ng'alekwak ichegei ako choto komuchi kobetech. Kale imanit komesubi keretab chi isubi ng'atutietab Jehova isubi ng'atutietab Jehova. Amune simaimuchi chi nematinye tamirmiriet netilil kokuyo logoiwek chemiachen? Tebegei ng'oliondonoto. Eng kitabutab Jeremiah 17 kaite 9 komwoe kole amu kitinye nyalulet nebo kabutet kimuchi kiwech imanda. Ikere? Chang kasubik chechang, chang biik chechang chekikobet kikowech imanda asikobit kosub biik chechang anan sikobit kotimisan tuguk chekamache. Ya meche chito sinye komwa kito komeche koib evidence nenyinet inegei asikobit kolul biik chechang anan komut biik chechang kou nguno yekakamwawech Pastor Nyalile kole amu kikenai Pastor Nyalile achek tugul kingen kele kiboitiotab Jehova. Kondatakwendi eng betut agenge akole ameche amas bichu kokatoi kipindit nenyinet inegei anan kotoi grupit nyi nemeche kosub biik. Ko ngot kotoi grupit nyi Nyalile rani akotoi kole nga kikebutye Jumapili betut nebo keba kanisa anan kobwat komwa akot kole komut kasi. Ingen ile chang cheisubi inendet amu kikiyan inendet ko kiboitiotab Jehova. Kikero kanetisienyi yebo ui melen kele kotou amut. Kikero kanetisienyi kele mie kararan. Ko ndatikolen kityo nga kikichilil yu. Ingen ile chang cheibutos akosub inendet amu kikenai inendet. Kakenai kele ka chito neibeti chito ko chito nekikenai mising melen kele chito nemosungyo. Imuch kobwa man maotik chebo lembechek chemosungyo akoib tuguk chechang ak kanetisiet nekikere man ile konekit koba man ng'alechu. Lakini ko yemetinye tamirmirietab Jehova ak yemewenye sirutikab Jehova kobetech tugun chechang. Kale makoi kinai imanda kotko matoretech tamirmiriet netilil. Eng kalewenoik 16 koite 25 komwae kolen mi oret nelen chito letit ako kakesunenyi ko ortinwekab meet. Mi tugun che ngab ikere chito ilen paman kibwoti kelen paman akakaa pang'emisiet. Kirwokik 21 koite 25 komwoe kolen kimakomi laitoriat Israel eng betusiek choto. Kiyai chi tugul kou ye kikere kole mie. Ko ngomami ki ne kaidanech eng sobenyo ko chuseni chi kito nekacham. Chuseni chi ki nekere kole neibwotyin kityo kole anan neibwotyin kabwatutik kole mie. Ko yemite tamirmirietab Jehova kondoiwech kesubi ng'alekab Jehova chekisomani eng atkan kora. Eng Isaya 53 koite 6 komwoe kolen kiu achek tugul kechirek chekikobetyo kikosub age tugul eng achek orenyi ak kikonde kamuktaindet netoror inendet tengek wokikyok achek tugul. Ikere indoiwech Jehova yekisomani sirutik akekur inendet kondoiwech akokonech imanit ng'oliotab Jehova ko imanit. Akot kimuchi kemwa mi kurget ng'oliotab metit nemi kurget nemwoe kolen taitab kelyekchu ng'oliondenyu ako lapkeiyetab olabune. Ko yeiwendoti komelen kele kolilun ng'oliotab Jehova koborun kolen oreni. Ko akot ndabwane mautik chebo lembechek ko ngisoman ng'oliotab Jehova koborun kole oreni ko lapkeiyet nelilun. Yeisoman koborun kolen oreni. Oret chakesoman cho komobo iman ako oret nebo Jehova koni. Kale imuchi komi oret netogu kou letit eng achek anan akot ko eng bororiosiek tugul ako imuch koya mising eng konyekab Jehova. Kamwa sirindet eng yo kole kimi eng betut age kibendoti ak kwondonyi
ko kimi hotel ne kimi hotel eng oret eng oldo ole kimukongen mising. Kale kong'etyo koskolen kole ingebendate. Ko kingotakobendi eng oret anyun kotebe kwondonyi ku kawaida kolechi angi ingen yekai ko keweksei ile kibune ano. Ko kisich ine confidence kole yu kibendi kakimande kityo kuni makiweksei ko rahisi. Kale kikibe koba akakoimen asornato karorokto asista. Talen kowek kobwat oret nekebwoti kole ingen ko matokonai. Kale ko kiimgei mising amu kiroroktoi ako maingen oret newendi hotel. Kale ko kiba anyun kotokobendi konyor chito nekimi oret kotebe as kolechi tos onai oret nekiwekegei kot keit hotelit. Ko kingonyor chichotok ingen oranatak ko kimut chichotok ko kilechi kotom koit yotok kolechi atinye karinyu mitei ui ngamuta ko kiakoba ichek mailishek 5 chesire 5. Lakini kingotebe chichotok ko kinde chichotok karinatak nyinet akomut icheket akoi hotel ole kimitei. Kekere kele king'oi mising eng icheket amu kimukongen korok netai kimukongen ole mi ako kiakororokto asista. Ikere ile kitabetos mising eng osnet orit. Ko mwaiwech notok kole takomi Jehovah. Tomo kometech Jehovah mi kobotech. Eng bandanyo nebo kipsengwet kondoiwech amu inendet neingen oret. Ko eng atkan kora kongetiegei ng'alekab Jehovah ako chotok ko taitab kelyekchok. Kingen kele mi boriet neo neitwoindet koibu tuguk chechang. Mi kipsomaninik kikosoman Bible. Kikosoman Bible tugul neimuchi kobetech. Kikosoman ipkowech tuguk tugul chemi Bible. Ako yekisoman Bible akondoiwech tamirmiriet netilil kokonech sirutik chetililen kenai oret ak kenai tuguk chekisubi. Kingen kele ngotko makitinye tamirmiriet netilil ko tuguk tugul akot chekisomani kimuchi kimas akot akichek anan keboishe ketegemeane kakuyet anan ng'omnotet nekitinye ko kibiik komami ole keite. Ko ngondoiwech Jehovah keeku chewenye sirutik ak ketegemeane tamirmiriet netilil. Angiro ng'olyo nekero ile maikuye mising ikutuny akilechi Jehovah kono kakuyet ne inegei akiteb asimakibete chechang amu kabwa mautik nguno kabwa mautik chechang nea cheimuchi kobwa television. Mi cheinyoisei akot ko ikere chito kakong'et kwendot. Mi chemwoe kole imuchi koturur tugun cheyoe ko cho tugul ko kiship kemwowech eng bukuit kele bwone mautik chebo lembechek. Ko ongetesten ngero kele boisionikwak komaisubigei ak sirutik chebo kipsengwet. Kingen kele mautik chebo lembechek chotok. Kotoretech tamirmirietab Jehovah kedisanan ak kenai kele chu komaitech. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyo? Ngates ng'olyot agenge ne eng somanet age tugul nekisomani nginyoru biik tugul chekikosoman ngwa chito degree netai komeche kwo degree nebo oeng, degree nebo somok akokes akoi PhD. Keboishe kito nekikure research. Ko ngiyoe research icheng'e tuguk chekikure evidence. Kot komi kiy nekele okay meche keng'etin kenai kele taburburyet ko ne. Imuchi ko topic neng'ung ko taburburyet. Icheng'oti taburburik lakini iweksei kokeny isomani ile kikosir ne biik akobo taburburyet. Akiboishe biik chekosiroin macheloen itebe bichotok ile kikosir yu anom ko ne nekinyoru akobo taburburyet. Ko tuguchotok ko cho kikure logic. Ityeme icheng ile kimwa ne anom komwa ne anom imwa ne anom. Ko mwisho yekaium biik 10 iibu koba agenge bichotok akichuchukan ikichuchuket as akitou neng'ung iker ile ing bichu 10 chekanyokosir akobo taburburyet angu masir bichutok 10 akobo konyekab taburburyet kele echen inyoru kiy nekure kap. Ko korotok kikure kap nekabit kole nyimong'une yotok akesir kiy nekimamwa yundo man. Ko nginyoru chotok
kale nguno biik chechang che ng'omotik che kikosoman ak kikwai research komaboisie kayanet amu eng kwenutab kayanet komeyoni ile taburburyet meche keker kele taburburyet kotindoi konyek aeng ako echen ako mugulen kere tai ako kere let ako kere kimasta tugul ko eng kwenutab tuguchotok tugul iboisie ng'omnotet nebo naeng'ung kityongon ile kaaker ko ngenye keba sirutikab Jehova igere sirutik che kikisir komwa kitabutab Isaya 118 kamache kityo ates yotok kebalin amu kasarta age tugulitab kibet kale obwa nguno ongeng'alal kibagenge ko ngiwal Ingereza nale ngumwa kale obwa nguno keng'alal kibagenge ko Ingereza Bible nebo Ingereza komwa kolen let us come and reason together ko ng'oliot reason ko kinye keap reason notok keboisie kale Jehova obwa keng'alal kibagenge ko melen kale Jehova inyoku karit is ngitepte karit rani eng yu kotepche karit eng yoto akoi tun iwege iwendi Nairobi ak iwege inyoru Eldoret anan inyoru Kitale anan inyoru Lodwar kotebe karit yoto matwoige mama Jehova ketebi ku karishek kama Jehova eng korot ngole Jehova obwa keng'alal komeche Jehova kole iyoni ng'alechu ilechi wei ko ngimwa ile iyoni ng'alechu kobit anyun kit nekikure kayanet kaikas ng'oliotab Jehova eng konyek kaiker ko Jehova kotomo iro kobit kayanet nekere Jehova kele ng'oliot nekamwa koba iman konyo nguno ng'oliot nenolen Jehova obwa keng'alal kibagenge maile Jehova imut Jehova akoi lap ak ibile meche kebiman Jehova kele ng'alale neng'ololi Jehova koba iman ing'alal ak ibni iteshi ak iteshi acheche maunoto let ameche ates kora amwa alen kitindoi kaimutik che kipsomaninik amu kisoman ko kisoman somaneng'ung nebo anthropology akobo chi kisoman somaneng'ung akobo theology kisoman akobo Bible kisoman akobo ng'ung'unyek a geologist anan kisoman akobo olimbo kipsengwet akobo kechech chitugul nekikosoman akoek professor akoek daktari ko kisoman kebeberta neng'ung ango kisoman kebeberta neng'ung tanyi ibu anyun kebeberta nekisomane nebo kecheik nebo biik nebo ng'ung'unyek nebo beek na ile tuguchoto somananatak tugul ingeum ko Jehova nekikonin naet inai tuguchotok tugul nenyolu iming'ingei ak komong kayanet imete tuguchotok tugul ak ikutuny kimurtoiyotab Jeiso ak inyal korotik chik chekitumdagei akobo inye sikobit koming'in muguleldong'ung metorkorgei amu ngitorkorgei kobet naetab Jehova ing inye ak itou iboisie kimnotet nekisoman. Kongoi. Kameche amwa ng'oliot agenge pastanyu nonget ale ma kipsomaninik ichegei amu nguno akot imi kanisa akot isomani ng'oliot kowendi metit kidogo kabet kit nekebwat ile kokale ano myoni olinyone mutai ibwat yani tututienoto kidogo ibwat ile kakamwa ne ano matkai yani ako kisomani Bible iker ile eng yu kemite eng maket isoman kilyochini yutok pastawe asikobit keng'alal ak Jehova eng ng'oliot kesomani amu akot nguno inyo kanisa nyeitebi ng'ony ko koi tewendi ko kakenyo kityo kanisa amu kalya metinyo nekikochang'a tuguk chebendi eng metit korwainech shetani eng yutok kotokchinin yu kolechinin yani nakakimwa kele great controversy kobo akobo en akilinyo kilyochini yutok asikobit ketebe ng'oliot asinai ng'oliot amu kale taitab kelyekchuk ng'oliondeng'ung komekoi inai ng'oliot amu ngilen isoman imite katikati konyo kito age nekelen ile kalyonoto ng'oliondoni kanyo metit Kitindoi luget neo meche kenai komie kele mi luget neo
ko in iman kaiwe kanisa ako ngitikin koyote Jehova kabwatutik kokonin pichaitab amut ak wikit anom nekosirgei ak chitab kokweng'ung nekonyo koib kiy akobo inye, anan ko chito nemeche konyo rani saa 8 saa 9 korutochin. Ko ngotimi mnene iname Bible ilen isomani kolechi setani nechu mi chito nenyone kaa ne nekowaak amut. Ko kit agenge nekiyoe ako angen ale ng'wan amu makimi kabwatutikab biik, korok netai isa iming'ingei en taitab Jehova akile Jehova toreton kabwatutikchu amu rwoe iman ki biik amu chi nesobe sinyen korwoe kabwatutik tai ak katam ak let ola tugul. Angot chito nekwerie karit, tab ikwerie karit kotibwat tuguk alak akimi barabara kenam steering itile. Ko ngitimi steering ikile tos iyai kobit ajali amu metini ko kundit ko ng'om akai kere tugun chechang akokweri akoi let. Meyan kot yo ketebi kityongo sitech kot ingin barak imaginary icheng kot kabisa itech kot nebo koroba ak itech rumishek ak ibikere ile rumit nyuno kikonu komi yo, sitting room komi yo, ngobwa toek chu nyokobaun ak iteche sinyen iteche kot nemite soet tomo iro. Ko kitikin angot eng kanisa kotab biik kocham koboisie chu kele build castles in the air. Ko maning chechang ketindoi ngoyondit eng kabwatutik. Tab kainam Bible kabisa imeche inam ko ngomakonin setan ruondo kokonin setan ibwat chito age. Amu tab isoman Bible kong'et konyek maikere, kong'et metit maisomani, komeche saet ak isom Jehova kabisa kotoret. Ngele kito neo mising ko saet kokon Jehova tamirmiriet yeing'onye ng'oliotab Jehova sikoming'inengei ak kokonin kamang'unet. Ngates yoto kidogo Lilian kamu noto kityongon amu kingen kele mite boriet neo. Ko boriet neo ne ibu tukun aindit kakile the idle mind is the devil's workshop. Ngome capturenin meting'ung inai ile kemi worship koitu aindit ak ranginik chechiket kakile kitongse aindit. Metin nemami kabwatutik maitokyi ile kami kanisa nguno. Kole nyokotongse aindit yotok kopire ranginik tugul. Itu aindit akot eng kanisa, that is why akile mi agents. Kingeturur a third of the angels ko ki agents cho che tesetai ak luget neo mising. Itu kanisa nyokokochi lagok koriryo koboldosi kokonu mainit kang'ung'et kokchuban kolechinin kero noi kelaktage ano kero no ko matokoek focus mind neng'ung'et inai ile kemi kanisa. Ko kikochi kabwatutik cho kikibendi kanisa kikochi kabwatutik cho kile chobo we are here to worship. Kakebwa yu keworshipen asimero tuguk alak chemi tabanwek chu. Amu nguno nyokokai lakwet kolen koreste lakwet idivatan maikase ng'oliotab Jehova miche iro lakwani wochi anan ko maikastoi amu kaboisie ainde tugun. Ibu ainde tugun chechang nea mising nyokomech kobaunenin komakikochi ongesa sikotoretech Jehova kesich tamirmiriet all the time kotebi tamirmirietab Jehova siko tuguk chekakiro tugul komaiimech. Kongoi. Kongoi mising. Atache mwalmoyande rube siketestai. Kongoi. Koboto notok ng'alalutik chekaking'alalse chechang ko eng walunetab ng'aliotab Lilian ko kakindune ng'aliotab saet ko kakomwoe pasta. Ko kora komitei ng'aliotab asikobit komukaki ko focus ak yeku attentive to the preacher. Ko nam kitabut asikobit isir notes. Toretin notok iyeku focus ile kamwa ne chichi ako tos isire ne eng kitabuni. Ako makoi isir kito nemaikas. Ko ngotinam kitabut isire isubi ile jo kakityo ak ityeme isir kosubkei ak flowen atindiot nekasirta. Amu mesir kityongon buch amu ile ingele ngap komite nesire kurgotik kityo kosire kurgotik. Lakini mi chito nesire kurgotik ak kito nekakomendan neter nemami akot mbuget nekamang'une keelesane pasta ko kinde some example sio ile iji kole.
bas ko yotok ko koneni iyo ko focus ako me maisis gitu ko le kolaban me tenege ge gwen ke ka ngalal basta agi ago paise metungu ngo sire ga la metungu go boto la sirte yon alyon agi ga sokara ko masin ko en let ko ga nyoru at tuguk to de net ko baytyo ko la no ga ni sirte ko le ko en di medet ko la bato ko tambiri ne e ko ya garab ko nyor basta ko itu kay nusu am daet ko ga say ak bogara ngir ko itu ko gatar basta so la ne ngir sire o mi ak basta ko pro ngalala na balit ni ko aga targa berta na ga mejanet ni nenguna mi ngi tiay samare kalle luke ako baga botuti nigi netige so kalle luke na mi en Cristo ak setane ko luke na mi en gabotuti gabi ni tan luke na ngero ko bari setane so go endip ko ruji tanganesa ko mu ba bari setane magita ke melengel ka ga mi shi le in gabi ya nyon gaboru setane na ga bai shi mi to ga ta so go ne Rwanda ka ganga mi je amu ga jamge le no ko taje ki si wendi kanisa iyo mi so garon mega nyum ko mi robo ko le setane ga mi ta nyon ga ba bai shi ami to ju ta joga ju Rwanda ni bi ruanyo ko na ga teble mi setane la ka go nyo setane nyon go na Rwanda ile ji ga ami to ja ga mata nyo ko mi robe ko ma ni ga ski gara ngaba to nyo na amu ga nyo ko mi robo ko ible me na mi to wi ko ni inyo gi no ko mi robe ne ko ma ni ga ski gara ile ga amaro eglati komen de pege agmase aga ma ene la ngone mi lugen ya sa wiliet setane ko je ngai kita ni mo jogo mas ngortu nek perberene ago ngome nang setane ago moje ko la sinyu poishet no ne setane ko go tuch anan ko yego imenitu ko botu to gobi ngiso manen ngata bota korinde korinde ne boy korinde ne boy ay ngoite no angwan kaite ni ko somo ga angwan ko mo ngal yo no ni gale agasir wa ngal no kaite ni kaso man man yodo korinde ne boy angwan kaite ni ko somo kala so kaite angwan kaite ni somo como bolle ago ngotu gotin logo yek kemnyach gotu gotin engije kelustos ije kelustos ko ngo kaite tangwan engije chegatu jetalita ngonyuni ka botu te kwa chemayon asmai luji iche Lapkeiyet logo yek kemnyach chebo saruneta tornateta Kristo nene dati koito nda Jehova ijeget tegalia kalle ije kegatu cheptele kabatu te kwa kimayon ngot ka gara ngatin logo yejum nyachen koma ngatin en biktol ngatin agobaike tilustos kamwe lesson en betuni kole naet ne matinye ije kitun lustos koma mu kima komu aksana kige gonne Lapkeiyet na yamatke kige gonne manda en suruti ke tililen ko yamke ije kitun lustos koma lustos amu manai lagana galle ago amu mamat ko nay mo lesson guno magi makena suruti ke tililen kalle kitinye je jang kitinye je jang baroindo neba ko nay manit ago gilewan ma koyan ak kitu setane konye kwak ko una teta setane ko ba una teta bimenindo imenindo ne gone setane ko ga etane ke ga sito go yekemejen kalle isto ebik setane so maneta blogo yoga Jehova netai ko e kimegil jin gelo go
Nenginam kitabut nekikase kangalal basta inam kitabut akiru ngap komite akot chito nelen ye ara makai kora amu mite chito nelen ngare nasomana nyong kitabut ko ibokere kityo la korokonye kap komiti kole luwa kai na audio nekiwero koden asikosomanwo kobit anyun nesomanun asiyebit katakararan kora isine ndakomite ole isirei ere isomani asobit isire akiboche sitiniketyinike kosomanun chito nemesomani kokonin nyalulnatet kokonin kityo kotongilenen kitabut ile acha ane komakose chasomani ko kakoboisie shetani ortinwek kou chot asobit kokirinden asobit mesoman sirutik chetililen akai believe iyan eng oriting'ung ile eng ane komakose chasomani akose chosomanwo chito age kosomanun chito age tuguk chemekere cheimuch komas eng logoiwek amengen ile kakakisir man kale biik chekibo Berea kale kokimyachen kosir chekibo Thessalonike kale amu kingokas ng'olyo komeche kowek kipkoshach koker ngotko iman ng'alechu ngotko sirotin ng'alechu eng sirutik chetilen ako iman matkeeku biik chekase kityo lakini ongeku kora chekisiyochi asikenai ngotko iman ng'alechu kang'alal kiboitiondo nekikure Pastor Nyalilei sikokisiach eng sirutik chetililen akisiach eng kitabushek mi kitabushek chechang kikobit chekesomani ngoretab asista tos kisomani kitabushek cheu ne tos isomani kitabut akiketchindos ak bukoit anan tos isomani kitabut akiyan ile to kakomwa anyun chichi kit age neter nekotomo akose imuch komwa chichoto kit age neter eng kitabut netomo ikose ako kakomaster eng logoiwek chemechen koamu metinye standard neiyonye neipimane iyan kityongon marondu amu kakong'alal chito kito nekotomo inai ile kanetkei ki nelel ra tos yeinetkei ki nelel kotos kibendi kibagenge ak kikure bukuit ni tos ba kibagenge tuwai ngotko bendi kibagenge ak bukuit ko kami lapkeiyet eng kanetisyonoto ngotko mabendi kibagenge ak bukuit ko kakamite lembeita kale kitabutab Isaia 20 kale onamgei ak ng'atutik ak baornatet kale ako ngotko ng'alal ichek ame ng'olyondoni koamu kamami lapkeiyet eng ichek ng'atutik ak baornatet kinyorchini sirutik chetililen ng'atutik ak baornatet ngotko ng'alal chi mae ng'olyondoni mi sirutik chetililen komatindoi imanit amatindoi lapkeiyetab Jehova eng oritinyi amanyolu kisub amu inendet ko suyot nemiten kwenutab akwet kolen tindoi logoiwek chemiach akaka matindoi logoiwek chemiach cheite baornatetab kipsengwet kole anyun kikwai shetani biik koek chemakilchingei logoiwek chemechen kale kikokochi biik boisionik chechang kotko ngolen koit chito ka ko kakobatis eng mbar koimen ngolen kele kelachi cha kimeche ketar kotko mutai ko keng'etin kebor bandechu kebutis eng mbar ipkeitu kemboi koimen ngoitu biik komanyikesoe kot nga amu itu biik koungei komishe chito kolen ake kaboru kininen ane osa koboto kolen yacha osa akine koboto komakesoe tugul lakini chitugul kora kong'utu chito aenge nesoe kosa koboto biik tugul kakoruyo matokosachun amu kakolya kakong'etyo komutai keng'etyo kounotok kerwoti boisionik kele kakirwa boisionik komami betut nekimunyi kot ketem ng'ony akesoman sirutik chetililen amu ng'atatet ak boisiosiek ndakara ketetei eng kasarta neyamegei kokonech notok kenyoru nafas nekimung'e kot keitu ketem ng'ony kekas logoiwek chemechen ngiro koroni kimitei ko ngap kekere kele ngap kochame biik kolen ngolaba gaa oye ndane anyone kyowe Amerika to mokoryot nemakiyonye anan kero biik chebo Amerikaishek 10 kineche kekwai kero ko ndenyone chito akiitu ndirisha koimite olin bo gaa akiyatu ndirishet itoben akiitu emoni bo Amerika ikwong eng tuguk cheyoe biik mamite chi nerue kirue kemboi ak beet keyoe boisionik nengiitu koskoliny komakoi ing'etin komaimuchi isa ngiitu koskoliny kokwa chepyoset kakwa kasi akine komi lagok gaa ichekei ilechini lagok ara in katosak mama neng'wong kole aja kale kachelewan
Kolabat kamet kasi itwoginye kainget ko nakatite ile ijeng amitwogik amishe ile jige ngobaru mato kosa in law ile law yesho sa le ye obwa to sa kosa lagok ichegei mami sigik mutai ko mengen ile une kanetishetab lagok kikinyor eng kapchi manyor kanetishetab sigik aga kasa ichegei sa sautik kimengen na tole kibendi no amu manyor chito na kaidan ketech korik chema tindoi musingi amu kakonde shetani boisionik chechang sobenyo ngotko makenyoru kebeberta nebo logoiwek chemechen kameche kenai kuni kele yekindoi boisiosiek chekikonech Jehova kaberuroikyok komatkwai boisionik kelusen bounatetab kipsengwet ngeboisie boisionik chutokchu koek kaberuroik aketengan saisiek chebo Jehova akine asikobit kenyoru boroindo nebo korikyok ak lagokyok ak sobonwekyok akichek koboto akwetab Jehova nekikonech kale kikoboisie kora shetani kaitinetab kei nebo imanda eng biik nginyoru chito komakoyoni kole aptingikyok nginyoru amdoindet kiboityotab Jehova pastayat koyoni kole ane ko kiamong'u eng tengek amitei akanyi kityo kiptayat Jeiso kowek maikiyeshei lakini borto nekitindoi ketindoi borto nebo tengekto ikas chito kong'ololi koyonie biik alak kole biik alak cheu chu choene chemakibose cheu chot rirgei nebo Jehova neketindoi echek tugul ngoretab asista mamitei chi kale kikoyai tugul tengek amaityin bounatetab Jehova kobate miendab Jehova kityo kiyan miendab Jehova ni kaitinetab imanda nekonech Jehova inendet makaitinetab kei nekiitinegei imanda kikoba biik ipkoek kiptainik eng taitab kaniset asikobit koek yeka matinye tengek icheket lakini tindoi tengek kristianik cheindochin kwai kristianik konam kiboget asikokwereke kristianik komakonye kristianik akot kotokotwek ngolen kole kele kararan na komasomut kokoai kole komakasi chi amu mite barakutab kaniset akotindoi kimnatet neo kokwer biik konde kiboget nginyoru akot kanisosiek alak kou chot kang'ololi eng kanisenyo nebo Mesundeito nekarab koikere biik ile mite biik chekakoibkei koba barak kome koityigei imanda kosir biik alak lakini kikergei tugul eng taitab Jehova inyoru kanisosiek alak chekimose chito kiboget iman kimose kiboget somok kelechin koilel kemasin somok ak kelechin ibiib sautik chekile konyil somok konyil ang'wan bas kokakokwa tengekoto kikoboisie shetani tuguk cheu chutok che ikochin chito koker komakonyolchin kotokosom nyoetab kat eng taitab Jehova kalongesom nyoetab kat eng taitab Jehova kiming'injigei eutab Jehova ekosiek tugul amu kikitengekinik eng taitab Jehova akoi tun konyo komutech kebeberta kipsengwet olakwei borto nemakonunei borto nebo imanda borto nebo ternotenyi kale nyu kaiteta romanik 12 kaiteni ko kwagenge eng romanik 12 kaiteni kwagenge inai ng'olyondino kole borye shetani kabwatutik ng'ololi sirutichu komwoe kole ngataune kaiteni kwagenge notok anyun chekitupche asamong mising eng rerenosiekab Jehova ale okoite borwekwok koek tiseiwot nesobei netilil netochoksei eng Jehova notok ko boisieng'wong nenyolu kaititaeng amoyonyegei atebetab betusiechu ako ingewalak eng kalelitetab nautikwok sikobit onai komie maket nemie ak netochoksei ak kokesunotgei eng Jehova yekewal kabwatutikyok kenai komie maket nemie yekewal kabwatutikyok kenai kit netochoksei ako neiyonoksei eng Jehova sirutik chetililen ko amitwogik chebo sobondo nekiboe ko kabwatutikyok ngewalech eng kaleletab nautikyok kokakewal sobonwekyok ngot kobendoti kabwatutikyok koyakang'alalian keamdoi kokakikochi mugulelwekyok kosut shetani orit amu yoto ole borye shetani maborye
muguleldo ne bire korotik ne lejin borie shetan ne muguleldo nebo injinit ne kwerie kila kitu eng bortong'ung makwerie muguleldo kwerie metit kit age tugul akot ndakachame komwok daktarindono ko ngemwoe chi kele kakome chito komuch kotokobire muguleldo amu nginyor akot ing oli isirei ingen kitambulisho neng'ung kitebenen yoitile kitambulisho ile tos ndatowendi kotokobit ak siten kole kotos ichomwe kicheru muguleldo kityo ng'ip keboisie kekoi chito age koboru kole kakaime akai lakini tokosobe muguleldo nekimuchi kicher sipkikoi chito age so aimu tokosobe muguleldo nekaime kalya sikicher muguleldo ngotaka muguleldo nekono sobet ko kalya sikele chomwe nitok kikoi chito age akatosobe kero koboru kole metit inendet takitarindo komwoe kole ngoyakome metit ko kakome chito kicher muguleldo ipkikoi chi age kotokotoretegei so yuto ole mi sobet tugul yuto ole mi sobondo ole kesoru yuto ole kinyonji Jesu Kristo asikobit koun eng notok keeku chelelachen eng kabwatutikyok ak nautikyok ak kenai kit nemakene Jehova eng lapkeiyot nekikonech kale siatore ko kitabutab Thessalonike 5 kaitini ko 20 Thessalonike nebo tai 5 kaitini ko 20 ngatawle tamana sokol kole amogerinde tamirmiriet Shetani kokonech kekirinde tamirmirietab Jehova eng ortinwek cheterchin nitok kakonech kateunet Paulo kole amogerinde tamirmiriet amosas maunatoshek ngeng'alale akobo maunatet in fact ngiwe akimwochi biik alak chimenete akobo maunatet eng kaniset koborjenen matukoker maunatet kole maunatet nebunu bukoit amu kang'alal kitabutab Petro nebo 2 agenge kaitet ni 20 kole mami maunatetab sulutik neiboru chito inegei kakuyenyi kitindoi maunatoshek lakini kakuyetab maunatoshek koboru sulutik chetilen kora kakuyetab maunatoshek chuto komwa singi kole amasas maunatoshek amu maunatet kou tait neikweng'sei ing ole imen kale kot koech akocherchi mugulelwekyok taboiyatab karon ngetinye maunatet ketinye lapkeiyet neiboru ole kikebunu iboru ole kimitei akoboru ole kibendi kale u tait neikweng'sei akocherchi mugulelwekyok taboiyatab karon notok ng'alale ko akoi kero Jeiso konyonei nyokomutech keba barak singos kole asa mosas maunatoshek atyo kole atyem tuguk tugul onam mising noto mie oistoegei kit neya age tugul neya ak ingo tabanak eng katabanet nenyitat Jehova nebo kalyet ako ingoribokis komie tamirmirikwok ak sobonwekwok ak borwekwok komotinye kiy nekimuchi kirwogunenok notok ng'olyot nebo let nekale nyolunot keeku makisas matkekeren tamirmiriet amatkesas maunatet ako ngeyai kit nemie ak keistoegei kit neya kale eng yu ne kitabut neisomani yeisomane kitabushek isomane kitabushek cheine ng'o yeipchini logoiwek chemechen ko ng'o notok yeipchini mi biik chechang chekikoma sakwet eng kanetisioshek chakakemwa ngakonu ng'oliot kitigin eng yo ko kibit kasarta agenge nekimitei kristianik chekitungomanda eng kanisetab Seventh Adventist ako koba kanetisiet nebo chi nekimitei Lwandet eng Kipkaren River orit yo koba biik ng'esiat amu kanyoiset nekale kikinyorchi kiboitiondo noto kole kilya biikab Seventh Day chengesa ngosa komasoptos biik ango kibe kemanda sang ole kesoiwech kesopche kebor kole kamotinye imanda amotinye lapkeiyet tindoi biik chemite sang kameche amwa kole ng'o nemwoe ra kolen menyoise Jehova eng kaib ng'etunenik yae Jehova kwong'utik yae Jehova kanyoiset eng ortinwek chebo kwong'ut kikwai biik lembechek
Cheng wanda kumoi ra kele ngono koinya chichi kekure Dr. Award. Kokonya ngalep Kapsabet kongete ngishek kikwai. Kokonya ngang Nairobi nokoro koendot ing street. Komamite che kotenga ne juro jitanga kole anan go juro kole to. Konyo TV ra. Ane ni ingen akabanum kole kikisicho kosolo mo ko wendot amu award. Mami baornatet ane tindo nuno. Lakini baornatet nekitindoi ing kotab Jehova akobo tuguk kikwai Jehova komakirokendoegi pokpongu. Eng noto komat koibo oegu cheusibe usonet kimasi kosubi kanetisioshek ak kwangutik chema ndo musingi nebo logoiwek chemie. Kale borye mi kitabutab Daniel akot nguno sai. Kitabutab Daniel kisire kenyisiek 500 eng let chesire kenyisiek 500 kotom kesije. Lakini ngep bichu kole bas aja mau noto lazima kikisire kekon amu meje bi kole maiman sirutik kikisire kitabutab Daniel. Borye shetani tuguk cheu joto. Petusiek kikisire kitabut agoi auyo kosulda ne kolya kole lembeche. Ongetono nang imanit ongebarte imanda nemiten sirutik ketililen. Tos tinye jitebut anan ngonet tebe amu abek sai. Akwa sait ngajok kityon luget nekitindoi kobo kabwatutik. Kwamu kabwatutik luget neo nekiyaak eng kipsengwet ko kibo kabwatutik. Kama sinindetab lesson kele ingemi luget nebo kabwatutik kekure kabwatutik eng kutitab Unanic Noma. Noma eng kabwatutik kale ing konaet nemi orit nekoro naanatak nemite orit ko nekonin ilewen nebo iman ak neya. Kwamu kitindoi naanatak ko kiter kut makiut tiong'ik. Tiong'ik ko matindoi naanatak. Tiondo ngikochi chumbik ku teta. Kongen kole mutai kole kwaame chumbik amut kemetochi naanatak. Ko ngongete karon teta komong bii kochenge chumbik chekoche. Mi yot kityo kochenge yot. Beek lee beek teta. Ko eng naenyi nebo teta kolaboti kochenge oinet. Ak ipkokere kole kwae beek amut iboe beek nyun. Kekure notok conditional mind. Metit nekikepangan kotebi kunot. Makiwale kotiwal besho ile makie beek nyun kie olin. Kopirtoke teta nebo kongut. Ak tiondo age tugul. Ango seset nakike trainen kounot. Seset nekikechob nguno tab koit kasar nengekur seset nakike trainen kirib ngo. Kususin. Akot ndorok chekikoboishe konam biik akorib ing korik. Kongoit besho itai inde katit ndaret anan inde seset imut kole seset ingetwa lokwongen ingewal atebenyu lokochomotebe kususin ndaret anan kosusin seset. Komu kikechob kunotok naetab tiong'ik kwachek ketindoi metit ake ne metotok kekure tamirmiriet namite kitabutab Romanik 8:16. Kale yekanyo tamirmirietab Jehova netilil akotebe tamirmirikyok. Neiboru kele inye ak ane ketindoi tamirmirik. Ko tamirmiriet notok ko melen tamirmiriet netogu naet. Mwaiwech ing mang'onatet kora eng sirutik chetililen kele embesh betut nebo let kondoi Jehova imanda nebo biikyik tamirmirikab biik ne naet nemi orit. Namwoe kitabutab Filipik 2. Komwa Paulo kole ngotebe naani naetab Kristo eng kakwek. Ko naetab Jehova koboru kele ingomi Jehova eng acheket kendoi ngokset tokenyo. Ko kakende ngokset tokenyo komakewalech kebe tai anan kebe katam amu kikeyan kopekchi. Kongoi. Thank you so much. Bas, kongoi japane kap Jehova. Eng somanet tabu kininyonei kebendi kinetigei somanet nebo kitab 4 nemwoe kolene ketonon akobo imanit. Otokotin asikobit ojeng'eronok alak asikobit kinetkei tugul logoiwek chemi echen eng oretab YouTube. Kimito kora koboto Pastor Aram Nabei anan namtoindet Aram Nabei eng komasta nebo YouTube.
onge subscriben, onge gas logoiwek, onge yapte ko yesta ko yamungun komugul asokoit kagesunet nebo koege Jeiso komutet kebe kabarak sangwet onge sanyon. Kitorori ngomuktendet amu kasarta ne inegei inete Jehova akobo tuguk cheechen chebitu kobityin kanisengung akekone asobit koek lapkeiyet asikenai asimaship kojeech ng'alechu. Ako si yooksei ketinye imanit nebo logoiwek chemechen kokilumdotin eng logoiwechu ak nesire kokilumdotin eng kayanet. Kemite koboten eng ekosiek tugul ak ketienenkei amu ikoteterindet kot kosir. Kisoe laitoriat kele sobit ichek chekosei ak ichek chetesetai konetigei kondoi ketamiren netilil kibagenge echek tugul asobit keityi imanda ak kotiach imanita ak nesire Jehova kotun kekerin ak ketalbis koboten koigeny. Ndoiwech ak iletwech eng kei tugul amu kisoen koboto kongoi eng Jeiso netindenyo. Amen.